سلاف ریز تماشاوان هجا بولتانا د مجموعه شش ایواره جه آزادی روجاوی کردستان ارکه از جوار پیشکش کم او به وینو چهم دست به بولتانا خوا بکن. پشتی گربونا شر پکک و ترکیه لسر خاکا هرما کردستان کو او یک بو صدما دربون و والا کرنا گند و باجاروکن سینوری چالکوانان هشتاگک بالاف کرد دیده. جه پکک خواستن کو هرما کردستان جه خورا نکن قادا شر. هشتاگا کو ده دمجمیر هفته ایواره هاتیه بالاف کردن لجیر ناف نشانا پکک قادا خباطاته با کره کردستانیه نل قندیلیه و به سه زمانان هاتیه بالاف کردن. جه بریا چند روزان و ترکیه دست به اپراسیونه که لسر خاکا هرما کردستانی کریه و به بهانه روبروبونا پکک زیدتیری جه 40 کیلومتریان در باسی ناو خاکا هرما کردستانی بویه. هر دم هرما کردستان بانگ لترکیه دکه کورزه لسرواریا عراق بگره هر وها بانگ لپکک جی دکه که هرما کردستان نکه قادا شر خواه به ترکیه را. شاندکه سرکرداتیا رخصنا آسوریا دموکراتیک سرادانا اوفیسا قامشلو یا انجمن اجتماعی کردی لسوریه انکسی کرد. شاندا رخصتنه جه داوود بر پرسیار رخصتنه و گابریل موشه و گبرو رومانوس اندامن اوفیسا جیبجیکار پیک دهات و جالی محمد اسماعیل و فصل یوسف و نعمت داوود و سلیمان اوسو و فیصل یوسف پیشوازی لوان هاته کرن. ده چارچوبه سردانه ده هر دوالیان پیوندین دوالی ناوبرا رخصتنا آسوری و انکسی ده گوتو بیش کرن و تکزیل سر بردوامی پیوندیان و هفدیتن و دانستاندنان هاته کرن. او جی به مبستا کورکرنا باوریه و کار هفبش. هروها هر دو آلیان رونهی خسته سر داوین پیشهاتین سوریه و هر دو آلی یک هلویست بون درباره چارسریا کریزا سوریه کدوه به سیاسی کریزا سوریه وره چارسر کرن و جالی خواه جی انکسه برچاو رونیک درباره تیگشتن به پیدره دا شاندا میوان. شاندک جه سرکرداتیا پارتیا دموکراتا کردستان سوریه بشداری ده مراسمین شینا خباتکار سلیمان نعمو باوی شهید لشکر روج مهدی ده کرد. شاندا پارتیا دموکراتا کردستان سوریه پدکسی به سروکاتیا عبدالکریم محمد اندام پولیتبیوریا پدکسی بو و اندامتیا صالح جمیل و عبدالرحمن قاسم اندامن کمیتا ناوندی یا همان پارتیه و جماره یک جه کادر و اندامن پارتی پیک دهات. شاندا پدکسی سرساغی جمالباتا سلیمان نعمو را خواستن که روژا یک شمیر کفتا 26 حیوه بوری به صدما کریزه که دل کوچا خوایا داویه کربو. نتمنی گرتی داخوازا سربس بردانه همو گرتی و بنچاف کریان کر. گیر بیدرسون شاندی نافدولتی تایبت جبو سوریه ده روژا سیشم ده کنگرا بروکسلی یا چارم دربار راشا سوریه و پیشگیریا پیش روژا وی والاتی و نافچه ده داخواز رژیم اسد و توای عالی ناکوگدار لسوریه کرکو ده زوترین دم ده همو گرتی و بنچافکری ین ده زندان وان دانه ورن آزاد کرن. هروها پیدرسون دل راحتیا خواه جره کفتنا آگربستا راوستاندنا شر لادلبه نشان دا و هیوی خواست کو شر لتوایی سوریه و طایبت لادلبه وره راوستاندن و کریزا سوریه ده زوترین دم ده به داوی وره. پیدرسون دازانین جی کو اگرک مزن هیا کو کمیتا دستور سوریه یا پیشاروجه ده روژن بیده دست به دانستاندن خواه حتی داویا و ساله بکه. راندی امریکا یا طایبت جبو سوریه جیمز جیفری راگاند که امریکا ده دانستاندران ده درباره کریزا سوریه به روسیه را بردامه تا که چاره سریک جبو کریزا سوریه را وره دیتن. شانده امریکای تایبت جبو سوریه راگاند که ولاتی وید دانستاندران ده درباره کریزا سوریه به روسیه را بردامه و گوت جی که امریکا انجامین گره اسیتانا جبو کریزا سوریه بسود نابینه اون اکتیو بنافکره. جیمز جیفری شانده امریکای تایبت جبو سوریه ده روژا سیشمید کنگرکی روشنامه وانیده بریا تلیفون راگهانده که امریکا بردوام ده دانستاندنان به روسیه را درباره دیتنا چاره سریه کی جبو کریزا سوریه دکه.
جفری گوت کو امریکا انجامین گرین اسیتانا درباری دیتنا چارەسەریەکی کی بۆ کریزا سوریه بێسود و نەئەکتیڤ دبینه. جفری سربار کرد کو امریکا ji بۆ کریزا سوریه و چارەسەریya wê gerên esîtanayê ku ji aliyê welatên gerentor ji بۆ سوریه hatîn girêdan bêsûd dibîne ji bo çareseriyê û tekez kir ku ew bi Rûsya û Tirkiye re derbarê Sûriyê danostandina dikin û got jî tu peywendiya wan û danostandinên wan devî derbarî de bi Îranê re nîne. Her wiha şandeyê Amerîka got ku li gorî peywendiyên di navbera Amerîka û Rûsya de ew pêşbînî dikin ku Serokê Rûsyê Vladimir Putin di civîna îro de dosyeya Sûriyê di wê civînê de gengeşe neke. Ya ku lê gel Recep Tayyip Erdogan û Hesen Ruhanî biriya vîdeo dê were li darxistin. Kremlinê duh roja sêşemê ragihand bû ku serokên Rûsya, Îran û Tirkiye roja çarşemê wê vîdeokonferansekî li dar bixin û di wê civînê de wê rewşa Sûriyê gotobêj bikin. Her wiha Kremlinê da zanîn ku axiftina Serokê Rûsyê Vladimir Putin û yê Îranê Hesen Ruhanî û Serokê Tirkiye Recep Tayyip Erdogan dê berî nîvro dest pê bike. Çekdarên PYD dest bi helmeteke ciwanan, girtina ciwanan li bajarên Qamişlo, Dirbêsiyê û Tiltemirê kiriye. Ew jî bi mebesta destserkirina ciwanan ji bo leşkeriya neçarî. Ji dereke taybet ji dezgeha Arkerê ragihand ku îro serê sibehê çekdarên ser bi PYD ve dest bi helmeta girtina ciwanan li bajarên Tiltemir û Dirbêsiyê û Qamişlo kiriye. û çekdarên hêza Hawarê polîsên hatin û çûnê û asayişa PYD beşdarî di helmeta girtinan de kiriye. Ji dere taybet dazanî jî ku heta weke niha bi dihan ciwanên Kurd li ser destê çekdarên PYD hatine girtin da ku ji bo leşkeriya neçarî wernebirin. Wekû ji dere taybet daye zanîn ku çekdarên PYD xalên pişkinînê li bajarê Qamişlo tivahiya rêyên sereke yên bajarê Qamişlo danîne, her wiha li tevahiya deriyê bazarên sereke ya bajêr danîne. Li bajarê Amûdê yê Rojavayê Kurdistanê jî çekdarên PYD zarokek revand û ta niha tu agahî û zanyarî li ser çaranivîsa wê tunene. Ji derên Xweceyê ji Arkerê tekez kirin ku zaroka bi navê Ronîda Darî ji çend rojan ve ji aliyê PYD ve hatiye revandin da ku tevlî leşkeriya neçar bikin. Li gor heman jêdaran ku bi tenê temenê wê zarokê 10 salî ye û ta niha tu agahî li ser wê û çaranivîsa wê tunene. Li Rojavayê Kurdistanê hêzên Rûsî xaleka xwe ya leşkerî vala kirin û alavên xwe yên leşkerî li xala gundê Abuserrê ku 8 kilometran dikeve Rojavayê bajarê Eyn Îsayê bêcih kirin. Li Rojavayê Kurdistanê hêzên Rûsî xaleka xwe leşkerî vala kirin û cihê wan da rejima Sûrî cih girtin. Jêderên Xwecehî ji bajarê Eyn Îsayê danizanîn ku hêzên Rûsî alên xwe ji xala gundê Abuserrê ku 8 kilometran dikeve Rojavayê bajarê Eyn Îsayê danîn û jê vekşan. Her wiha rejima Sûrî cihê xalên Rûsî bicibûn. Li gorî heman jêdaran ku çendîn civat navbera hêzên Rûsî û Tirkî li gundê Elfaris cihê xala Tirkî li ser rêya Enforen Navdewletî encam dan. Piştira hêzên Rûsî vekşan û li bajarokê Tilsemin cih girtin. Jêderan balkişande ser wê yekê ku vekşandina hêzên Rûsî ji derdora bajarê Eyn Îsayê kerwaneke Tirkî ku bêhter ji 25 otomobîl û zêrîpoş û alavên leşkerî pêk dihat derbasa nava bajarê Girêspiyê bû û li hember bajarê Eyn Îsayê bicih bûn. Di heman demê da otomobîlê leşkerî û çekdarê rejima Sûrî xaline nû li gundê Qezelî, Herriyê, Korhesen, Silêpî cih girtin û alên Rûsî û Sûrî hatine bilindkirin. Liv û tevgera leşkerî li deverê bû cihê metirsiyê li cem welatiyên bajarê Eyn Îsayê û gundên navbera Kobanî û Girêspiyê û bû sedem ku welatî malên xwe bicih bêlin û berê xwe bidine parêzgeha Reqe û gundên başûrê rêya Enforen Navdewletî. Li tevahiya navçeyên Kurdî li Rojavayê Kurdistanê roj bi roj xerabtir û zehmettir dibe
خلق به زحمتی دبار جیانا خوا دابین دکن او جی به صدما نجیگیریا نرخ دلار امریکی لهمبر لیریا سوری لگور نوچگان آرکه کو ایرو لبازارن روژاوای کروسانه نرخ $1 امریکی لهمبر لیره سوری به 2510 لیرین سوری هاتیه کرین و به 2520 لیریان هاتیه فروتن. تفی هبونا سه بنداوان کو اوجی دبن کنترل قصد دنه کم بونا آوه لسر چم فرات دبه سدما کم بونا الکتریک لسر روژاوای کروسانه بگشتی. تفی هبونا سه بنداوان دبن کنترل قصد ده کم بونا آوه لسر چم فرات دبه سدما کم بونا الکتریک لسر روژاوای کروسانه بگشتی. کم بونا آوه چم فرات دبه سدما کم بونا الکتریکه و بیا در دوره سه مهانه الکتریک سر تفای هرمن کردی کم دبه. آوا فراتش آلی ترکی و کم دبه جبر کو ترکی دکانه ملیارات مکعب ج آوه لچمه خواه بگره جبر کو بدهان بنداو سر چمه فرات هنه و نزدیکترین بنداو بهتر 48 میلیارد مکعب آوه رادکه دما کو بنداو تشرین بتنه 1.9 میلیارد مکعب رادکه تزانی کو سه بنداوین آوه لهره من روجاوای کردستان هنه و دبن کنترل قصده دانه بنداو تشرین کو دومین بنداو لسر آستا سوری بگشتی تنه 25 کیلومتران دور ناوند باجار کوبانی دکوه. هر وها مزنترین بنداو فراته لباجارو که طبقه و بنداو البعث لروج آوای پارزگاه رقای دکوه. هر سه بنداو 1035 مگاوات الکتریک و تک کهربا روزانه بلاف دکه. هر وها هر سه بنداو دبن کنترل قصده دانه و دکاره همی دورن روج آوای کردستان بلاف بکه. لجبر کو الکتریک ودگوه زد دورن دبن کنترل رجیما سوری دا الکتریکا نشتیمانی روزانه لباجارین کردی 8 جمیران هیا. تابی کو ترکیه آول سرچم فراته و وسگاه عالوک دبره و کند که پیدا الکتریکی لسر هر دو باجارین گریسپی و سرکانی هند بن کنترل گروپین چکدار دا کم ناکه و تن شر رگهاندن الهم بروان دکه. جعاله کی دواجی کار بازرگانیه دکه و دواگوستان الکتریکی جی گروپین چکدار و رجیم سوری دا بردوامه. بله تماشاگان ایجان حاجی از برای خوب بدم نوچگان ما دار عبدو جه حسکه باوی که زندگی لگل ما دم باش دارا صدام چیه کو پرزگره کا کهربه در کتیا سپاس شیخو سپاس بودش براستی یعنی صدام یکمین بری ام بیژن گریس بی و سریکانیه اوانا بندست ترکیه سدا تشريني هي سدا تشريني النازي جسر قرقوزات تابعي حلبي بكتر او سدايا يعني صد ميجا ددا الكتريك ددا وكيدن سدا تبقى هي سدا تبقى جي هي او جي يعني بهتر سالی بری تزانه آب خورد بو یعنی بلکی 105 دست میگا دا این سال آبش خو یعنی نمای سدید وکیدن صدا تشرین شخوب جار کی قطبیه سر مال حسکه جار کی قطبیه اجبر او خطا گوش صدا تشرین ور ج نزی حلبه ور او خطا گوترتی دكور درباس به هريمان درباس به او هريمانا بن كنترولا تركيا دايم بله شخوب جار كده او خطايا هاتي تعطيل كرين يعني اوسط ميجا سرما قطبو دمينه اف صدا تبقى شخوا انها يعني رجايا جو الكتريكي بده باجاري حسكي هروها يعني قامش لوجي يعني حفتيه هفته تنی اویا تیرا وان باجارا ناکن شخوا يعني شخوا ايرو سيروجي الحسكه يعني الكتريك نهاتي هاجر هاتبه بلكي ساعتك هاتبه او ساعات تيجي بلكي نيري شبيه هاتبه كسي ندي تبجي برسغريك اف جام جوان دي برسنجي يعني كارماندي جول الكتريك دسكا الكتريك دي رجاء آبی گلکی کمی گاوا آب گلکی کم دبی او مدخاگو ولداگو الکتریکی بده او جی
يعني نسبتها الكتريكي قالكي كيم دبي باشا دارا مولده چند دمجمێران کار دەکەن یان ئەمپێرا يعني مولده ام دكارين بيجن 8 ساعات كار دكن اگر بيجن ساعات ددو ددوين نيرو حتى بيج فيكتيه جو بيفش هفته ايفاري حياه غازدي ايفاري شخوا يعني نرخي امبيرا كي كرنا يعني 2000 ليرين سوري بري 1500 بو افجي يعني نبرس جريك الجور يعني داكتنا لريا سوري ليه ما ترسين هي جو اف يعني بردوام بك اف داكتنا لريا سوري هروها اوجي زيادة تربكن جبرج او برشين جو هرتني ايفان مولدا ماكينين جو الكتريكي ددت اوجي برشي جو هرتني بهابوي زيتا جو بري مثلا ام بتبيجن ب 15000 برددان متور ايرو 50000 ليره سوري جو برددان متور خو جوهرتنكي يعني ادكارين بيجم يعني اوجي بر بهابون يدر هروها هناك جوان هناك خدين بان مولداجي راستي راهشتن مولدي خوجي يعني جبر تشي جبر بي نرخ ابي وحتى ماكري 2000 جي بوان ناوف الشيخو باشا دارا بله برزگرك آوه چه هيا جه چند روزان و ولاتی بیاون يعني برزگرك آوه خزان الحمينة الروج لاتي باجاري روج آباي باجاري حسكين اف خزانايا كتب جعلوكيتي مضخه ددن في خزاني اب خزانايا جو بيدا قرتن ها داقرتن وروجي بدا تاغكي بله الي زو نايدا قرتن يعني ايرو امكارين بيجن بين شما تشو اب دان ناصراي في الحجر ايرو چهارشنبه ايرو دورگی هان توان شخو دمين بري يعني هفته روزك دارا بله هفته روزك سدم چی سدم او خزان زونای دا گرتن جبر دم دخا تاني دشغلن ونروجانا دشغلن يعني او مدخي ابي گوج روجانا جعلوك هاتبانا خزان دا گرتبان براستي گور كارمندي دزگاه ابي بيجن و اب روجانا يعني روكي نار وروجي بدانا تاغكي هر 12 ساعه قريبو من تاغكي لاب نسباوي قال لك كيمتي براستي يعني تيرا باجار ناك هر حفت روجا انجخ دور بقي تاغكي يعني اي روغ الحسكي يعني كرمي برشا غيران الحالي خوي عزيزيه نفتي صالحيه افرشاكي نشوى برشاكي ام بيجن ناصره وكلاسي وتلحجر برشاكي اف كرني برچه جو او خزان بيدا قرتن وروجي بدن برچاكي بفيرنگيه بله گلکس باز دار عبدون و چگهانه ما جه باجر حسکه گلکس باز بو بشتربون و زانیارین ته جه باجر حسکه از یکسر بدم بری خو بدم باجر قامشلو جمعی وانی خواه برز بشار امین اندام پولیت بیریا پارتیا دموکراتا کردستان سوریا کو مجارا مایا سرکه گرتنا جوان جالی پیدا لقامشلو ده و دم هستیار ده می بهتر لگل میوانی خواه شروع بکن دم باش برز بشار اف کریار ین کو پیدا نهاد و دم هستیار ده پیراده به دکوه بجاندیا کده دما کو به هلمتا گرتنا جوانا جوه دم سبه ده دست پیکریه يمشي سامري جواري وشي قهداري و تماشواناري باوري عمد يكجي خالي سركا ايش بو قفتوغو هيل سرنبويه ما فيش ديار كي يكجي او تجديدات اجباري بنميلي وقت تجديدات اجباري نميلي شخواب قلتنا خورتاو ملاحق واشي ناميلي وأفقوتن بري بجيني وشروبات وقفتوغو سر بيجي أدبيجم المواد تدعي يعني أدبيجم باوري المواد تدعي أبايا خالق جرينج الجماعة وانجي بنريني خواج مرة خويا دا خويا كرن وكويا فيت هذه إشخوا الرواتب جي بلند كرن بمعنى أنه رغبة الجم خورتا شيء كبير تطوعا ما أنه والله وانجاب دي بزوري بكشين في بس أدبيجم دي إيرو دي وبيرنجي هانا
أذكاري هان ناكب خدمة حواري ومفاوضات نابنا أنجمني نابنا وعندك ديرو دي و باندور لسر مجاره یا کریزی و کلوسکرنا کردی بکه گلو والله بين ناكب بس أوي يعني أوي يج خالد دي باوريه خرطناك أوي بيجي قفتوقوي قال لك وأمي لسرجي بسكنن بهبالي خرب سروكاتيا أنجمنير وأمي جوان شي بيتر تكذبك قفي مسألة شارع سربكن ونهي البيبي برسقريك دريا كار و مفاوضاتي قدنا بينا أنجمني وعند بله برز بشار دنرنا تدا اف هلمت جبو قرطنا جوانا حتى بيج اليما أمنا البيبي برسقريك درك أو شيء بله دقي متيتا أدوجم بله برضوان والله قدر لنا قال كي برضوان بس مقو أذ كاريج أنا قد كن ببير رنجها أم بهذين بسكرين وجبنا كاري كي جي قريبتر ومتر أو يكرزي ويكالوستا كرده ويكجي خالي سركائك أمد بيشين لشكري يعني شهر نمينه أن بيجين قرق أو بسكرين وأم جايبين دوانا قدالي كن برا بمسألة النهي اللي بيشتغل برزقيقك ونعرف تنجي والله قال لك شغل قال لك كار دبن يعني قال لك باش داريا متى ذهبي أم دبيزن أم دبينن أم دارن بكارنا يقالي دكن أو جي يجي ما أول بمسألة هنا كي بمسألة السبق بكن ونهي اللي بيجاري وعند برزقيقك شيء دي وكاريما نزيجي ان شاء الله بالدوام بك بهبره ومفاوضاتي مع حتى يرو تشتقنا هتي كي شيء تكلم شيء نبونه ام بيبين تكلم يديجي شيء نبن ومساله دركه في سري ويجير حتى عملتي مال بله برز بشار نرنا ودا افهل متى قرطنا جوانان قالوا توما ترسيل سر دفرين كردي هنا حتاكو ام بيجن بيدي جوانان كوم دكا او تشتغل كذا حطاني ايرو مسألة دعايتي او ممكنجي ايرو دي ما وخي خورتا نشو اگر تدريب نبو بمعنى پروردن نبو بسركارك يسر ايرو اگر ما ترسيك هبجي سر هريمي اب خورتك نهتي قردن اب خورتها تشتكي ناكي اب خورتها نقار ايرو تشتكي بك وقتي پروردن نبو وقتي كارك وقتي تدريب نبو وقتي نعلمي بايرو دي تفي دجي تن صوت جي تن وقتي بس في ببن هما في عدد بلنكرن في جمار بلنكرن اديجم بترسي از باورناك بديرو ذهب الجور دوستي دماء تطمينات ما تشيكرنا اديجم في مترسي تنيا قديشن اي شكلكا قد اشتكيوا دعايات باش وخرتي هي دي حتى ميرو تشكي عملي از باورناك بتستقبل لانه تطمينات هم خلتي مره جي كسيك تفاوض ذكرنه تشتكيوا نابه وحتى اگر جدلا تشتكيوا هبجي اذكر تيجيرو دبل اذكار الراس جماله اخواتك بالسلحي وشربك عمري حجده سعدي انا بس باشا اف قفن كل باجاروك عن عيسى وباجار كوبانتين اخوارن قالوا اف ونشاوا شروف هذا كان فيك والله بيجي بمين قفياني ولك واري براكتيكي وبيجمجي تاني يعني هناك ترسي هناك مسألة يعني جبناك كرد وقبل راح ياخذ خشقنا ستينن جبرت بيجم دوستا اف جانبايا قال لك يشبري شنو فكرن قال لك اف جانبايا يشبري ندان خويا كرن انه اوي اشتكيوا ما ترسي في النبي ليه ما رجال راجي تديوك احتمال ولو يد صديق بيجي احتمال وارده حق بلاتي حسابي خمك حق بلاتي ما ترسي حق بلاتي بيجي والله ما ترسي كيس البهري بله اگر هناك كان بحثا مجارات تيجيشتن دنافرا انا كسي و بيادي ده بكن قالوا جيشتي تشي قناغه چما قناغه دويام دست به کار خونه کریه جبو ازوي تصحيح بكن قناغه يكي درب اسبو بوين نرينا سياسي بله وقناغه دو داجي ادريشم درب اسبو بوين داخيانيه قدركت
توافق او اتفاق ورسر مبادئ ورسر باعتبار كرن بيمانه دهوجي او بنجاش بنا قفزوجو مفاوضين لسه دميني قديش قناغات وداشي تقريبا تقريبا خلص ويا اسيا او تفاصيلها واجي نيزيك وديتن شبابن ان شاء الله ونيزيك ديتن شبابن بجهات الراعي هناك شوار قديش ديتن شبابن او نيزيك قالت او تسمع مريني ما او او ملاحظات اخباري ما بعين الاعتبار بانجلترا بيجيب او كار بردوام ببي او كار خوش جيبي هوني چه گفتگو بکن چه مجار ده گرن بيدا وارن گفتگو کن قدم او تدي ما قلت امي حتى ايمانا دهوكي بكن بنجا او اساس هنا حوار ومفاوضه السربه او انا جيجا تفاصيل المسائل الاداريه جي مسائل سياسية لا نظري مسائل سياسية وقت مواقف وقت دنريج تشتا يعني موقفه مش فلان تشتي فلان بتشرنجيبه مسألة إدارية كاوي ترتيبات بتشرنجيبه مسألة عسكرية كاوي بتشرنجيبه حتى مسألة مالي واقتصادية كاوي بتشرنجيبه بله گلک سپاس جبو میوان ما برز بشار امین اندام پولیتبیریا پارتیا دموکراتا کردستان سوریه گلک سپاس جبو باشتر بوناته جه قامش لازه یکسر برای خوب بدم باجار رقای لجم میوان خواه برز مصطفى عطی چراغوان سیاسی متخواست بهتر ام روشا عین عیسی بزان بن برز مصطفى اگر تو دنگی متکی روشا عین عیسی نهاد ویده میده چیه چه تدارو دایه سرچاو اشترى تماشوان تا حواله من مشارك راس عطوان خش وضع عين عيسى جيش سوريا كتيل لواء عين عيسى اجمارنا بزيادة وهناك جواناجي بربا الشرقي دريهم فور شارة بريق وطانا الشرقي دارنا وتركيا نباه كل فرات كرنا السر خوال السر جريس سبي جقول كرمان جان تشتاق دو قندان دا نايشتي چه زادي وانا هبي حبي وانا هبي آليات وانا هبي نكي برنا حدودي خواد وادران دا فرات كي تهديدات دا سر منطقه بربت كوباني بربت الأبيض زيدا بكي باشه جیوینا لگند فارس چه بو برز مصطفى جیوینا کو لگند فارس چه بویه در انجام چه بون؟ والله من نبي استيك جيبينا الجندي فارس شيبي قلت كيف كده وقررت والله من نبي استيك بله هر ده نظرة روسيا وتركيا ورجيم سوريا دابو طب احسن رجيم سوريا كر نها هذا رجيم سوريا اللي عن عيسى تاني يعني روسي بقى روسي ونها سوريا ونها يبري خد دارنا دري انفوركادر بري خدارة التمرة دارنا بري ذي ما انا كنت مرة نقل كده يعني هذا روسي اللي عن عيسى نمانه هذا روسي بري چندريان بيراق خداري بود بيراق خنگوهرينه هذا روسي انا جوانا نقل بنا ببيست بردر عادا كمانا جيب هناك اجبار هندك معنا باش خلق اللي عن عيسى مايا يعني درب دردبن خلق اللي عن عيسى يرو سير ونا درب دردبن بر هندك الدنيا ور معنا جب ترسي ضغوطات تركي واردوغان وجماعات البل وداعش جرس بي دول خسارات وتهديد كل كوباني وعين عيسى وجندي دور يرو بيس دور نداه كل لسر خسارات كرنا جوان جندي ماري تشول بيك خلق بيتر بري خودن كدر برز مصطفى بعد خودن رقاي خلق رقاي باش او يك شو باندور لسر خلق كوباني كريا او ما ترسي ينكل عن عيسى تينا ديتن شو باندور لكوباني كريا كوباني الريح وراقد عين عيسى او رياضها ما امنه والكوباني عالم بالترسه كده حياه شكل هندر باجات تنه بس عالم يخاف الترسه عالم جيشته
درجه که فكر كده شغل كنا تشتاق كنا بالغي بري سوري دمري وعلم دير خونه كده پاشه لسر سینور لدورند بن کنترل ترکیه و گروپ چکدار ده آمادکارین شرط نکرن آمادکارین اپراسیون که لشکری عملیه که لشکری والله تشتي الخونه حتى نهار كل تشتاق كنا حاضرين هنا يعني بس او حاضرين او الجيش السوري او حاضرين هذول يبقى المقررة هنا بس عالم يعني جهاد الترسية يعني دعوة ما كان دي عالم بس بدأ يعني بله امجي هيفيا سلامتي جو ورد خوازن جو و خلق عين عيسى و كوباني را گلکس پاش بو میوان من برز مصطفى عطي چلاکوان سیاسی جا رقای لگلمو گلکس پاش بو باشتر بوناته پشتی کوهزن روسیه جمارک مزن جالاوین لشکری سر صبح سیشمه در باسی گنده دیرنا آغه یه دور آلیان یا بسر به باجار دیر که روژاوای کردستانی وکرن خلق گند نهشتن کوهزن روسی لگند بجیه ببن جدن خوجهی دو پشتی نیورو اشکره کرن که خلق گنده دیرنا آغه نهشتن هزن روسی علاوین خواه لشکری در باسی گند بکن و خال خواه یا لشکری لی آوا بکن جدران دیار کر که هزن روسی نچاربون در دورا گند به جیه ببن پشتی انجام دانا گر روسی لسر هلا سینوری به ترکیه را او دما چند جارانه هزن روسی به بوانه پاراستنا خلق دوره جندرمین ترکیه هولا آواکرنا خالک لشکری لگند دیرنا آغه ددن لی هولوان بسرناکا و جبر او یک جالین خلق گند و دیرات کرن و رینادن هزن روسی در باسی گند ببن شانده امریکی تایبت جبو سوریه دبیجه امریکا نابینه که دانوستاندرین آسیتانا جبو چارەسەرکردنا کریزا سوریه ده بسود به جیمز جیفری شانده امریکی تایبت جبو سوریه راگاند که جبو چارەسەرکردنا کریزا سوریه او هماهنگی به ولات ترکیه را دکن هر وها گلک جاران گفتگویان به روسیه را دکن لی تو پیوندی آوان به دانوستاندرین آسیتانا را تونه و تو کاری به ایران رجی ناکن اف داخلیان جیفری هات کو ایرو چهارشنبه هر سه سروکن روسیا و ترکیه و ایران به ریا ویدیو کنفرانس کرد جبو چارەسەرکردنا کریزا سوریه جوینک انجام دابون نتوانیا گرتی ده کنگره که ده بریا انترنت ده روژا سیشمه داخواست کرد که 10 میلیارد دلار امریکی وکه آلیکارین مروفی جبو خلق سوریه ورنه پیشکش کرن. نتوانیا گرتی هولا کمکرنا 10 میلیارد دلارین امریکی وکه آلیکاری جبو خلق سوریه ده. ده روژا سیشمه نتوانیا گرتی ده کنگره بروکسل ده کبریا انترنت و جعالی ولاتین یکتیا اوروپا و هاتبو لدار خستن داخواست جه حکومتین بجدار دوی کنگری ده کر که پیوسته 10 میلیارد دلارین امریکی وکه آلیکارین مروفاهی پیشکشی گل سوریه وره کرن. ده کنگره درباره کنکرنا آلیکاریان جبو گل سوریه کو سالانا دبن سیوانا یکتیا اوروپا ده تیل دار خستن در دورا 6 آلین حکومت ولاتان و آلین نحکومی بریا ویدیو تیده بجدار بون و آلین نحکومی بریا ویدیو تیده بجدار بون. نتوین یگرتی دو کنگر ده گوت کوان سالا بوری ده 7 میلیارد دلارین امریکی کم کریه و نها پیوستی آوان به 3.8 میلیاره که در دورا 11 میلیون سوری پیوستی آوان با آلیکارین مروی هیا. شانده نتوین یگرتی جبو سوریه گیر پیدرسونجی ده جوینا بروکسلی در راگهاند ململانیا لی سوریه در بازی سالا خویا دهان بو و هجی ملات سوریه ایشو آزارانده گوت جی نابره لبر در باسکرنا آلیکارین مروواهی بو سوریه بگرتن و دوی آلیکاری بردوام بن به درست کرنا آستانگیان جبر کوژن مر زاروک لی سوریه دروشکی پر خراب ده دجین سرباری مطرسیا بلاوونا ویروسا کورونا جی
جوزف بوریل هفرسکاری سیاستا دروی کتیا اروپا جی ده کنگره بروکسل ده گوت دوی کارک بهتر جبو بداوی آنینا ایش و آزارن گل سوریه را وره کرن و جبریا هر کارکی دوی چارەسەریya سیاسی وەرە دیتن. لە ئالیەکیدن وەزیرê derveyê Amerîka Mike Pompeo ragihand weke bersivekî li ser krîza ku rejima Sûriye û Rûsyê û Îran lê Sûriyê durist kirî, wan biryar daye ku bihtir ji 696 milyon dolaran weke alîkarî ji bo milatê Sûriyê terxan bike. Bi gotina wî stratêjiya wan ewlewiyetê dide piştevaniya penaberan bihtir re. Got jî Amerîka mezintirîn welata ku piştevaniya darayî ji bo milatê Sûriyê pêşkêş dike. Rejima Sûriyê xaleka Tirkiye li gundewarê Idlibê topbaran kir. Ji derên medyayê belavkirin ku rejima Sûriyê bi çekin giran bajarokê Kensafra li çiyayê Zawiyê gundên Rêha û Bînîn li gundewarê Idlibê yê başûr armanc kirin. Herwiha rejimê gundê Şinan yê ku xala leşkeriya Tirkiye li wî gundî heye topbaran kir. Raliyekî din Ravgeha Sûriya mafê mirovan ragihand ku şer û pevçûn li gundewarê Idlibê di navbera rejima Sûriyê û grûpên çekdar de rodan. محمد ملا فخری محمد خبرکار و نشتیمان پرور کرد جبر برافانیا وی دبر دوزا کردی ده راستی گلک آسانگی و پرزگریکان جاری رژیم بعث و دهات که 9 سالان ده زندان رژیم بعث ده مایه دا که امزانیرین بهتر لسر خبات و جیانا وی بزانبن امل ویرا و پورته به هفره گهدار بن. لی روشاوای کردستان اوه بهتر جی 5 سالیه و گلی کرد قربانیا ماف و کرد پروریا خواه و دناف ده بصدان تکشر و خباتکارین کرد قلنکی پر بوها دبردوزا کردی و خزمتا گلی خوده بمردی دانه جوان خباتکاران جی محمد ملا فخری که یک جی کسایتی نشتیمانی ای خویای لباجار قامشلو. محمد ملا فخری محمد لباجاری لجه یه سر بپارزگاه آمده و لباکور کردستان ده سال 1923 ده جدایک بویه. جمال باتکه نشتیمان پروره کوباوی وی ده شورشا شهید شیخ سعید پیران ده کریه و پشتی شورشا شیخ سعید پیران مالباتا وی بری خودان باجار قامشلو یه روشاوای کردستان و لوی داره بجیبون. ده سال 1937 ده باویوی ملا فخری ده انجام برخودان لدیجی فرنسا ده شهید کد. ده سال 1958 ده خباتکار محمد ملا فخری لگل هلبسوان کرد جگرخوین پارتی آزادی ده مزراندن و بشره او پارتی تبلی پارتی دموکراتا کرد لسوریه بو. ده دسپیکا هفتیان ده خباتکار محمد ملا فخری گلک جاران سردان باشور کردستانی کرد ببرزانی نمر جیویا. ده سال 1907 دو ده کنگره نشتیمانی ده لباشور کردستان بو اندام کومیتا راوشکار یا پارتی پشتی بریار زنار عربی جالی رژیم بعث و دا خویانی پارتی یا لدیجی بریار خباتکار محمد ملا فخری لگل خباتکارین پیشین ین پارتی وکو ده میرو سکرتیر پارتی نزیر مصطفى کنعان عقید امین شیخ گولین خالد مشایخ و عبدالله ملا علی هاتن گرتن. رژیم بعث خباتکار محمد ملا فخری جدرکتنا دروی سوریه قدغه کربو ده صبح روژا اینیری کفتی 21 ماه یکی آسال 2005 ده دل خباتکار محمد ملا فخری را وستیا و کوچا خواه داوی کر بلگورستان قدور بکی لباجار قامشلوی روشاوای کردستانی بخاکی هات سپارتن. بله تماشاوان هجاب وی آوایم گشتن باویا بولتانا خواه هر شاد و بختوار بن.